Ayan, basta yung pwede dumapay nga shoutout dito ay pa-shoutout Papa Pips ko na. Papa Pips nga talaga. Arata ni Clark Eden the second, successful is the sweet revenge yung kunana. Ayan, yun yung comment ni Clark Langiden the second, successful is the sweet revenge yung kunana. Yeah, I think that's relevant to the topic. Ayan, so that lang. Yan, mabaling kayo nga tumawag. Yan ti Viber kin WhatsApp line tayo 0917-307-4965. Tanamay may umulang iti panagkitin na ko na kina panagbibinuray tayo. Okay? Okay, good evening sir. Kablawak man tay tao nga nang kibor to'y pusok ni nagmayat nga ko. Nagmayat nga termino nang kibor. Nang kibor. Nagmayatan day tanga kwan day tanga natato yun day ting word ni manang Jovia Ramelfa. Apa niya gusto nga nagan mo manang Jovia wano natin nagtipong nga nagan ni Joel ken ni Eva. Ayan. Good evening sir, kablawak man tay tao nga nang kibor tay pusok ni Mr. Joel Ramirez ita banbanaal banayuyo. Thank you so much watching from KSA Kingdom of Saudi Arabia. Kablawan tayo managiti aming agbibuya dito Saudi Arabia. Ayan. Okay. Nya pa di pahabol nga tawag na tuyan pahabol nga shout out one greetings, you can go ahead and put that in the comment section below. Don't forget to like and follow our official page, Ikkis Candon Global. Ayan na. Eric Gawat, pa-shoutout po ang family Gawat can family Taurod Itabutol Santiago Ilocos Sur. Ayan. So kablawan tayo dagiti ka Ikkis tayo dita Butol Santiago Ilocos Sur. And of course kablawan tayo pa dagiti nakaantabay dagiti ever supportive nga moderators and administrators iti Ikkis Candon Global arata ni Auntie Susan Azur ang mga mangbuybuy iti kinanahi nga panagprograma tayo uray mga kayon iti rupa kon Auntie. Ayan, Auntie Susan Azur manipod iti Guam. Ayan, ni Auntie Virgie Barnacha Kabael dita Singapore ngam taga Darapida Pisuna tani Auntie Desi Barnacha. Ayan, we have JP Gramahe, Auntie Grace Castillo Miguel dita San Jose, Candon. Ni Manang Laila Pakleb Suyat ditambot lang Singapore ngam taga Palakapak ni Manang Laila. Okay. Sungbat ni Manang Jovia Ramiel Fausto yung kunak niya. Hahaha, when sir nagtipon nga nagan mi nga dua. O, diba? Napugtuan. Kasi nagrig ang aming nga baliksan da dyan naga mo. So nga tamo ko nagtipon latan. Okay. At na Jack Algaz, saan tay makapudpud no? Adalata mang babalaw ken ka oray agaramid ka tinasaya at pudno we can't please everybody. Ayan. Dayta iti sungbat wano opinion ni Jack Algas manipod iti yapit barangay mon Jack ayudante. Ayan. Dato'y pasado nga SK chairman iti ayudante. Haantay nga makapudpud no adalata mang babalaw ken ka oray agaramid ka tinasaya at pudno we can't please everybody. Ayan. Dayta tinamay nga sungbat na. Arata ni Rodolfo Pagtiilan Salvino. Good evening watching in Tiagan San Emilio. Ayan. Kablaawan tayo man. Dagiti ka Ikkis tayo nga agbuybuya dita munisipalidad iti San Emilio. Pang kami pagpasyar apo dita skyline. Ita nagbadengan iti San Emilio Quirino del Pilar. Diyak amo apo anya nga talaga iti geographical location na iti skyline ta kung nati taga Quirino bagid da iti skyline. Kung namot iti taga San Emilio bagid iti skyline. Kung namot iti Gregorio del Pilar bagid da kanumot iti skyline. So nevertheless nasayaat nga dati skyline ta adda iti pagpapasyaran tayo. Okay? Iti importante ka ta nasaya at iti panakataming na mayat iti panaka-maintenance na
datoy skyline kasi adang aro iti baro nga view deck ibaba na mabalinto yung pagkakampingan. Alright, so intay to uno umuli tayo ito dita skyline kadagitoy sumarasaro nga aldaw tanamis kung uti agpasyara kadagiti napipintas nga kabanbantayan dita 2nd District iti Ilocos Sur. Jeric Pagadwan pa shoutout man kanyak sir watching from Langlang kasay kanya puyan ni Jeric Pagadwan. There you go. You're putting that. Let the bass kick. Alright, itutulot nga basaan dagiti na dumadumapay nga shout out mo greetings yan ti watch party tayo dito yan ti Ikkis Candon Global Action Center from Analiza Molina Duliente pa shout out sir ti taga Bigbiga Santiago Echalar Gamueda Bautista Ken Duliente family, thank you sir and God bless. Ayan from Pastor June Agsi Gaygayad, hi sir, gwapo kay latta ko na, thank you very much. Ayan. And from Bijan Maldisa, what's up sir ninyo and to all Ikkis around the world. Nice one sir ninyo from Raymond Eliaga. And pa-shout out from Manila Marikina, Joan Atad. Guanson Joms from Macau na imbang arabi tayo amin apo agyaman nakman nagitay nagalala ti mulmula da ko na. Good PM sir watching from Hong Kong from Remy Batallones. Ayan, Eugene L. Urin pa shout out aming nga taga Tampugo, Santa Cruz na nangroon na ti Masanda family from Corazon, Masanda L. Urin ti Olo Norte, Santiago, Ilocos Sur. So kablawan tayo, dagiti Agbuybuya from Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayan, naduda nga nakantaba itat nga gundaway. So nga hintay pa ibasa dagiti dadumapay, dagiti pahabol nga comments when no tawag nito yan. Shout out, greetings yan ti live stream, tayo live broadcast. Ayan, ayan, so we have ayan, from Jeric Pagadwan, pa shout out man kanyag sir, watching from Langlang ka, naibasag sa atan niya. From Teresita Escritor, hello, handsome kablao man ken gayem ko dita Langlang ka Candon ni Miss Luisa Gonzalo from Athens with love. Ayan, kablaawan tayo. Ayan, dagiti taga Athens, Greece.
Aranta ni Eden Grace Gomez Dare. Pa-shoutout sir watching from Paypayad. Ayan. Naing bagarabi yung amin dita Paypayad. G Galaites pa-shoutout man sir. Galaites family dita Darapida watching from Malaysia. Ayan. Kablaawan tayo man. Nagiti ka Ikkis tayo dita. Malay ko, malay mo, Malaysia. Ayan Clark Langide, huwag humatak pababa, tulong-tulong pataas, educate each other. Tama ba English ko? Yun. Itatisong bat, wano opinion ni Clark Langiden, ulitog jimbagana, huwag humatak pababa, tulong-tulong pataas, educate each other. Tama ba English ko? Kunana. Ayan. Thank you very much Clark. Iti namayat nga kapanunot tama. Jeric Pagadwan niya ti topic tayo tata, dear Charo. Kunana. Ayan Ako na nanti Susan Azur, Itagwam. Good evening kay Ikkis. Love watching and listening. Walang sawaan na kong. Ayan. Thank you very much, Auntie Susan. Iti anos yung mang buybuyakin, mang supsuportar. Iti Ikkis, ti Candon Global Express. Just Mirano English please. Ayan. Yung kabatch ko sa PUP Manila. Ayan. Pagkatagalog kaya ako or mag-Ilocano. Ayan. Kasi ang dami nating viewers na Ilocano. So, yeah, I can actually speak in Tagalog. Pwede po akong magsalita ng lengguwahe natin, ang Tagalog. Ayan. So, binabati rin natin, syempre, yung mga comment, yung mga shoutout dito, mga Ilocano. So, I need to read that in Ilocano. Nariga mo no Tagalogo niya. Alright. Samval. Good evening sir, request ko man sir, ikaw ang dahilan by Night Lomidas by Night Lom. Dasagot ko man dayta akanta ti Valdez family para tong Norte Kalungbuyan Candon watching from Sukor, South Korea. Ayan Joseph Barrett pa shout out nga Ruden friend kunana. Joseph Barrett, ayan kablawan tayo dagiti kaikis tayo dita Poland. Ada ka pala ka diti Poland, Joseph Barrett. Ayan kumusta na ka dagiti kakadwa tayo dyan Malaysia. Ayan. Santi Etrata pa shoutout idol watching from Gabao, Santiago. Ayan. Kablaaman tayo man dagiti kaikis tayo dita Gabao, Santiago. Ayan. May comment ang aking kabatch, ang aking mommy sa Polytechnic University of the Philippines Broadcast Communication Department. Iba din ang ating classmate. Happy for you, Sangre Elena from Hara Amihan. Ayan. Siyempre, kailangan nating mag-level up, mother. Kumusta naman ang aking mga classmates, ang aking mga barkada dyan sa PUP Manila. Ayan Leo Halos, great man sir amin na datoy Singapore. Ayan, kablawan tayo man na. Dito kaikis tayo magbibuya dita Singapore. Modula, Singapore. Ayan, from Eden Antalan, Auntie Eden Antalan. Good evening sir and to all kaikis. Ayan. Jong Pilar, greet ko ni bebe ko jay tagudtod ato yung talugtog po. Ayan wait friend. Ayan. Alright. Ayan, so may sagot si Ronald pabulbulo lang sorry. Daiti opinion song bat ni Ronald Ron Lopez iti GIMP impanadaana dita Paras Candon. Ayan, there you go. Ang sabi ni Ronald Ron Lopez, ayan, sabi niya, basahin natin, all people has a different personality and perception in life. Their agendas won't do anything to your success. So don't focus your eyes in others. What important is to improve yourself and just love them. As what our Bible says, love your neighbor as yourself. So spread love, no hate. Blessed evening kaikis. Ayan, yan po yung sagot, yung opinion ni Ronald Ron Lopez. Thank you very much Ron. Napakaganda ang opinion or ang mensahe mo for that topic. Alright? Angel Goldones, hello brother. Ayan, kumusta mo brother? Ayan, yung classmate ko si Rovi Yuno ng Polytechnic University of the Philippines or PUP Manila. Hello Sangre Perena. Actually nakalimutan ko na yung mga code name natin sa Encantadia. Ano nga ulit yung pangalan ni Mami Jazz? At ikaw Rovi, I forgot your name, your code name already sa Encantadia dyan sa Polytechnic University of the Philippines. Ayan, so marami tayong mga, of course, mga classmates dyan. Ayan, so kung may mga pahabol sagot or if you have any opinion or personal experience may panggabit nga topic, you can go ahead and
and put that in the comment section below. Once again, don't forget to like and follow our official social media accounts, our page, which is Ikkis Candon Global. That is our official page, ang nag-iisang Ikkis Candon Global. Kung may kagayang ating pangalan or pangalan ng ating page, ay peke po yan. Gaya-gaya po tumaya, ang manggaya ipakain sa buwaya. Ayan, ang ating groups. Ayan, Ikkis Candon Global Action Center. Buy and sell group, Ikkis Candon Supermarket. And our official website, www.ikkiscandon.com. Ayan. Ang sagot ni Rovi, ang aking classmate sa PUP, Amihan at Danay. Ayan. Yan nga po yung mga code name namin sa PUP. Kasi inspired ba yan ng Encantadia. Ang pangalan ko, ang code name ko sa Encantadia ay, ano ba? Sangre Perena. Ayan. Pirina. Ayan. Buding, hi watching and nakikinig po dito sa Cayman Island. Ayan. Binabati natin yung mga kaikis natin sa Cayman Island. Ayan. Nancy Lozano watching from Athens, Greece. Ayan. Of course, marami tayong viewers and fans and supporters dyan. Supporters. Ayan. Supporters. We have a lot of supporters in Athens, Greece, and so in Guam and in Singapore and in Hong Kong. Ayan. Thank you very much for listening and for watching. Thank you so much for your support to our program Ikkis Candon Global Express. Ayan, medyo mala British yung accent natin. Let me try again. Alright, from Dre Cortez, pa-shout out sir, Magluyan and Cortez family Jetta Black watching from Quezon City. Ayan. Ayan, how are you related to Sergeant or Captain ba or General Magluyan? Ayan si ati nataraking gayem tayo nga soldado dita tabla nakadestino jay tsaka mo nakadestinuan ni Apo Soldado. Ayan. So, yeah, kablawan tayo amin. Nagiti agbibuya kaya nagiti hangamong uma iti rupa tayo dito Ikkis Candon Global Express. Ayan. Thank you very much for always tuning in. Ayan. Let the bass kick. Ayan, paayang kayo mampay iti kanta, sunata manipod, iti bukro singer. Yan, kasano ti manglipat na naglemesak ti arak, para kadagiti amin nga mangarak.
kanya. Si katay inagaw na ay niya dayo dito'y den na nabayag apan na wen nga nagibtura dalimduken saan ti sinagaba bayad kaawan mo awan patek tayo biyang binubus ko't oras ang naglemes iti araw barbareng kuna pasikat ay malipata ngendo naglabesen si kamanen tay awaga nakas ang biyag ko tiinted mo kalang ama ta gustuin pa yen nga uray no pakataya di mo pinanuno tiin bubus ko nga aya nilagsidnak di ta puso itanem nag-akas linipa bayad kaawan mo awan patek tayo bibiyang binubus ko't oras ang naglemes iti araw barbareng kuna asikatay malipatan ngemno naglabesen ang biyag ko tiinted mo kalang ama ta gustuin pa yen nga uray no pakataya di mo pinanuno tiin bubus ko nga ya nilagsidnak di ta puso itanem nag-akas linipa nakas ang biyag ko tiinted mo kalang ama ta gustuin pa yen nga uray no pakataya di mo pinanuno tiin bubus ko ngaya nilagsidnak di ta puso hintanem nag-akas linipa di mo pinanuno tiin bubus ko ngaya nilagsidnak di ta puso hintanem nag-akas linipa ayan, so dahil nga sunata kaya ta para kadagiti amin nga mamartek dagiti mahilig iti arak nakas kanya kaya basta red wine I'm okay with that I'm fine with red wine madila iti nasakit iti barukong ko iti kwa iti C to Jane. Alright, yan ko na ni Kapitana Susanet Valdez. Hello sir ninyo watching here in Athens. From Susanet, Galicia Valdez. Wow sir, naglamuy ta boses mo. Magustuak man unay sir. Ayan.
Thank you very much, Kapitana Susan at Galicia Valdez. Ayan, naglamoy ka no iti bosses. Ayan. Jocelyn Valdez, hello sa inyo watching here in Athens, Greece. Pa-shout out dita Alangigan primero. Ayan, so kablaawan tayo man, dagiti ka Ikkis tayo dita Athens, Greece nga agbibuy itatang radio. Ayan. Anya pa iti kaya yung kanta kay Ikkis. Let me go ahead and sing that song. Ayan, since nasa mood akong kumanta ngayong yung oras na ito, I can go ahead and sing those songs that you can request for as long as I know how to sing that song that you may request. Okay, let me try this one. Panakabukaw ko kay suna nga ayat ko yakman ninangama masulisod ka bayat kaawan mo narugtog man gaya naipanaken mo kararwaken puso di mo pinanunod ko'y sakripisyo rigat ko kento nupagkaragsakan di panagsagaba awan mabalin ko namaen ang ginakong kasapulan siya kung tayo lipatan unaragsak ka dita sidunan alubusan ka nga rin ngemnudong tempo alaw nagbabawi ka pamakawan ko dyan may panamnaman runam na maen adin akong kasapulan siya kung tayo lipatan laglagi pen awan tinakurangan ken nagbasulan tatu'y ayang nga parik na kaya